Ngoa za te? Non, ça va laisser. Sois la bienvenue. Usiku ina kwa ina mtu kaloko ima kola. Sois la bienvenue. Tamu udi jo kalolo mamu yime mama mopa na yime. Regarde que ça va. On peut pas quelque part dans Non, non, non. Là, j'ai on a franchement un hôtel, là, ça va. Ok. Non, on est à te. Oui, que ça va par rapport à la jeune garçon qui soit en Angola. Par rapport Vous avez non, là, nous avons le pont plutôt. Ah, oui, Je le vois au moment où sinon il y a un papa. Non, on va ça. Et pour le pain, on va tirer on va sur la tête Antoinette, pas où ta cabine d'azoya. Ah, on va tirer la yango puis yo uchanga. Non, yo parce que na semaine to ko ta na ko na mutamba. Ah OK. Oui, na mutamba. Na yo to ça fait 3 jours. Oui, moi 3 jours pendant yo 3 jours pas na yo. Moi l'exemple pepetoni. Na combien non? Parce que ebike na combien non? Ba mabambo robetela onga te. Nga na bisaka yo avant to ya yo bona to zo mbongo alem pas tatinde na France to genre na yote. Ngelo ko nga ndimi ka pa na yo pour na oke liso na pa Julien na magiga ya Belgique. Ah yé na kamara na nga copine nga motema depuis kala. Bon on a baza bato ba yamba nga sona kero. Avant que tu dragues, attends qu'on a quel sont non pas moi mon voilà moins de pardon. Il y a pas 3 jours tu on a où maintenant. Non. Si à comment on a fait mon oui, na ka na Kako. Tantini. Oh, ça va esco. Et yo vous pour ma tendresse c'est pour ça. Et mon tindi ka bongo. Et si nani na ka simbetu. Ça fait l'esco. Vous Je me non qui tout quoi. on se fait non ouais. Ma casse. Yo pour somba, on va dire OK. Eso. Uma meta boy. Na mona nga juna kenda pa procureur Maliki Bala. On m'a dit d'abuna. On va ça. Eh? On va ça. Ils ont fait anniversaire avec maman Chidette Bala. Eh? On m'a tambo la trouver. Là ce qu'on a basse la tambo la trouver. Ngulungu glamba botwani. On a ça mon Et tout ça l'autre. Maman, on a non et là yo banga yango. Ah? Quand l'anniversaire on a eu ça, on a coûté on va te payer quand on a on a une amie, non marakana. On a coûté non marakana. On a coûté na Blaise Kamba, passeport rouge. On a coûté na Patrick qui est la lumière de Limba. On a coûté na Elisabeth et Timba Gouloa, ma copine. Nadia Mouli Manitam. Voilà ils sont. Vous avez qui billet? Oui, comme on a ça va liste avec nous ça. OK? Ça va liste nous ça. Ils ont hein? Mo comme ça mon na jeune moi zo teka. La femme fameuse. La mon na yeti. Oh, agara jona yo. Ala likanga na juna ndeni. Ngande bonga na ino. Yubi ka likanga. Ah. Yule papa na wa ibio. Bon gal va kala boka poser à Ferland na mona opena ye. Na moi bani. Je peux bani minga mbel bai bana mi bona ninga ngati. Na mona ke pa kadika di ma double push. Ah, moi après na pour début na oyebi na bien. Yebi ke to kol no parti mo oyebi da. Na yibi di je pense ko Usko yebi apa ma pa ma na mi sala bani na zana no yebi. Na bi ko za pomba za maître. Pon biso. Pon na musana biso singa ka fuza na likanga mo maître. Ah. Tala ba mina singa trop Kanga no mo. Dijo. Oui, c'est la malembe. Malembe. Tanti nani? Maître lolo mi lolo. So mun ngaka na kuka. Be kirana mi kimi. Dijo ndiba misa so. Miss. Tanti miss. Miss Yeah. So benga ngabu foto na ngasko na ngabu tayo. So na ndo biso ba kombo no ba botela. Muso na miss. Foto ngasko miss na ngabu tayo. Ça va ici. Tunanga. Miss na nga bota. Kasi mama te. Mama bino. Asa la perte. Nandeni. Moi ça m'a collé ton d'abord. Oui, vie vie za moko. Oui. Dites na yo selon yo ndinga na yeno a na chambre na nga. Na ndako na nga. Poto sa noni. Normal. Faudra yenga. Vous m'aimez pas na yo. Ndeti Fernando José. Non normal. Mon nom est normal. Toyé. Vous voulez te voir dans la salle, vous te voir dans la chambre. Tu vois dans la chambre tout solo là. Yeah. Ah, vrai Dieu.
Et puis je m'en souviens embêté kala boka pa. Et puis bino beaucoup mosala na ki PD. PD mande fo makasi boy. Hein? Moni ozonga jolelo. Et puis tanzoto makasi ozonga jolelo. Nga yino pona sa nilo. Nga na roza nzoto nga na tina nzoto na. Po ni ko finisa ba mbali. Donc moment bino pena botane yo ondimino ko ma PD. Yo ko ma PD. Yo Georges. Non, comprends pas. Georges. Yo beta mamba ki kala, yo beta mamba ki lelo, yo beta mamba ki kala. Moni ozonga jo. Le bana na ozonga jo. Dijon parce que imagine. Le bana za jo. Ni benga na kombo mam na botelo le ba nga Georges. Le ba. Oh. Ka to ebi na obeto pe na opasule lo mo yo to ebi na kacho yebi ya obombi lote. Georges na obeto journal ozo. Mon famille no ba osepela na ngai pona zonction mobile. Georges, batanga basi pena yo, batanga no basi ba zui pena mwasi loko. Ala ina boka pa. Zui pena mwasi loko la fatu bibi ndongala. Basi, ale ya zui yo. Oza tsaka fona yo. Lobana ozonga mobali. Okoma baba bien, lobana ozonga mobali. Ozonga bien mobali. Hein? Lobana a Georges. Alors, non, ça va avancer. Je boite, pardon, boite, non, boite, yo kanate. Boite, yo kanate. Yo, est-ce qu'on a ni Nanzo toté. La lingo maintenant, voler mané comme un Nanzo toté, pardon, nanzo toté. Yo, nanzo. Non, ganga, naso na ganga. Yo ganga. Naso na ganga, dijo mo ngato bébé, nga saloni. Dijo mo saloni, on me tombe bébé na pa. Ozonga mobile. Yo. Kele mo. Ça me na ou yo problème tout monde. Dijo. Ngana ka ba masaloni. Tava massa. Ça me na ou pina. Yo, le bateau zonga massa. Georges, le bateau zonga massa. Ça me na ou ça pina problème te dijo yo koloko tout ça na biso bien. Nzambe. Dijo nga salioni ko sala no bien, ya na salioni ni. Boga. Nzambe na ou pina za dijo. Unga na mona pina, comment unga na mona pana. No beta yo. Kala boka pa. Ngana na lo bana yo discuter na ngai. Le bana zonga mobile. Georges na la posa na to swana lo kwa mibali awa. Zamba lo. Kangana makofu ngana yo. Kamala likofi. Dijo sasa makambo na sala tena ndeni. Ba poli uza ngona tolo ba chéri ba luka ngo fo biso ba dijo to za ngote. Nzambe na opina tena so iba na ngana ya na ngati. Muninga ngana ya na ngati. Ubani ya bebe. Na kala lo na porte be to sikoti liwa. Uboka ko zonga mobile. Nazonga na soko pilipili. Dijo so kina pilipili ani na bakaka. Ubaka nini? Tanga wispona kanga. Ubaka nini? On a pas problème. Non, pas problème. Non, il y a pas problème. Ça me bête yo. Eh, ça me. Ouais, qui ndo kitongo na mona dijo nini? Dijo nini? Faut comment? Eh, ngai. Ozonga te. Dijo beta nenga, dijo beta nga. Tout munene, yo bela pede mutu munene boy. Tem, ozika pede. Tu as photo bunda no fuka makasi. Dijo na bien. Ozonga bobe ozonga te. Zonga noko. Le ba dijo to bunda. Zonga. Dijo ngana kuma kasa bunda note. Zonga sikoyo ngana na poso baka zonga zonga noko. Le ba noko. Le ba na zonga noko na bitu sikoyo mo munio. Dijo ngana evite. Zonga na poso zonga na. Obuna no mo si dijo be. Yo na mo si yo, ne mo si. Eh dijo soif. Dijo soif. Zonga. Dijo soif. Est-ce na beto poisson. Dijo soif. Eh la beto poisson. Non, c'est soif. Zonga koyo. Dijo. Ça va tellement ngabongo sikoyo. Dijo nini ko. Dijo nini. Oh, yo bita yo ko prolekana, o ko prolekana boni boko. Oh, boyo kompate ko betanga. Ko sa bitso pozonga, so moto ko mozonga. Zonga. Yo mto komisa nga bongo. Na salo bongo le pozonga. Na beto so sa bafanti. Soko o ngozonga na ka aso bili bana mkono mono ka libanda na ba biloko. Dijo tika bloko yela nga o, tika bloko yela nga oyo. Oh, ni yango ni opposé. Boyele na no linga. A beta so lo mo bien. Ngala na posa ko beta ngande ko zonga pela jo. Ngana kina nda. Ozo yo, OK, Dijo na ba bien, dika ngana ba bien.